Mwiriwe neza aho muri ku isi hose mukurikirana Bandebe Empire. Nk'ibisanzwe ngewe uvugira kuri izi ndangururamajwi z'Abandebe Empire nitwa Sikosi Wakabi. Sikosi wakunda, Sikosi wabasezeranyije ko buri kimwe cyose mu byahishwe cyose nzajya ntibagezaho ntakibimuzi. Ariko nanjye icyo mbasaba inkunga yanyu ni ugukora subscribe, mugakora na share na comment kugira ngo bikomeze bifashe uru ruhando rwo kugira ngo ducukumbure ibyahishwe. Mujye no kuri TikTok yanjye kuri Bandebe Empire naho mukore follow na comment na like kugira ngo dukomeze dufatanye kubaka uru ruhando rw'ubucukumbuzi bw'ibyahishwe. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ku nkuru y'umuhungu w'umukuru w'igihugu Perezida Yoweri Museveni, nyakubahwa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Umuhungu we Kainerugaba, muramuzi, Kainerugaba Muhoozi, ni umuhungu we, ni generali, ni nyakubahwa generali w'igihugu cya Uganda. Ndagira ngo mbahe imwe mu nkuru ikomeye abanyarwanda bamwe na bamwe batari bazi impamvu yitswe Kainerugaba. Noneho ndagira ngo bamwe na bamwe mu banyarwanda bamudasobanukiwe ibyo byahishwe, nicyo kintu uyu munsi naje kubabwira. Nukuvuga ngo ahagana mu 1980 nibwo Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yari yahuye ingoma mu rwego rwa presidanse. Nibwo yari agiye ku buyobozi mu rwego rwo kuyobora presidanse y'igihugu cya Zimbabwe. Nukuvuga ngo uyu muperezida aho yari amaze kuyobora iyo presidanse, urumva mugenzi we nyakubahwa Perezida Museveni nawe yari arimo kugenda mu rwego rwo kugira ngo atangire kubaka urwego rwo kubohora igihugu cya Uganda. Nukuvuga ngo muri iyo nzira Museveni yaje gufightinga, dore ko ari n'indwanyi ikomeye cyane. Nuko ajya mu gihe atarajya ku ngoma, ariko ego yari afite aza kubyara umuhungu amwita Kainerugaba. Ndagira ngo mumenye iryo zina Kainerugaba ryavuye he, ryakomotse he. Bamwe mu banyarwanda mutabisobanukiwe n'abandi hirya no hino ku isi mukurikirana Bandebe Empire, ngira ngo musobanurukirwe kandi bivuye hasi mu muzi. Ndagira ngo musobanukirwe iki kintu gikomeye cyane. Nukuvuga ngo aho uyu Robert Mugabe, aho Perezida wa Uganda yabyaraga uyu muhungu we Kainerugaba, uyu Robert Mugabe yari ahari. Ati rero byagenze bite? Nukuvuga ngo bitewe n'ubushuti nyakubahwa President wa Uganda Kaguta Museveni yari afitanye na Robert Mugabe. Nukuvuga mu muhango wo kwita umuhungu we w'imfura wa Museveni Kainerugaba, Robert Mugabe yari ahari. Ati rero byagenze bite? Icyo nicyo nje kubabwira mu byahishwe. Nukuvuga ngo uyu muhungu we mu bantu batumye yitwa Kainerugaba, Robert Mugabe arimo. Ni nayo mpamvu wumva amazina yabo yenda gusa. Niyo mpamvu mwumva amazina yabo yenda gusa, Kainerugaba, Robert Mugabe. Hose urumva harimo amazina akomoka ku nshinga kugaba. Bivuga ngo ndaje mbabwire umuhango wabereye aho ngaho n'uburyo bagabiranye bigatuma umuhungu wa Museveni Kaguta yitwa Kainerugaba. Nukuvuga ngo aho muri uwo muhango wo kwita izina umwana wa Perezida wa Uganda Museveni Kaguta, President Museveni Kainerugaba, umuhungu we ari nabwo yavukaga bamwita izina, uwo Robert Mugabe yabaye umwe mu bantu bita izina umuhungu wa Museveni. Niyo mpamvu mwumva ayo mazina afitanye isano. Nuko uwo muhungu wa Museveni Kainerugaba, bitewe n'ubushuti se yari afitanye na Perezida Robert Mugabe, mu bayobozi b'ibikomerezwa bari bagaragiye uwo muhango, yaravuze ati njyewe mbanje mbere na mbere kugabira uyu muryango w'igikundiro, kugabira uyu muryango nkunda cyane. Nuko Perezida Robert Mugabe agabira Perezida wa Uganda.
nuko na perezida wa Uganda nawe umutunze cyane areba mu mashyo ye y'inka agabira, akura ubwatsi. Murabizi ko iyo umuntu akugabiye ukura ubwatsi, yabukuye haciyeho nk'iminsi 3. nuko muri uwo muhango ndagira ngo nongere twibukiranye ikintu cyabayeho gikomeye. Niko uyu muhungu wa Museveni yiswe izina na Robert Mugabe. Aravuga ngo bishingiye kuri uyu muhango w'umuco mwiza wo kugabirana dukoze, ndakugabiye umwana wawe nukuri. Nuko aravuga ngo uyu muhungu wawe w'igikundiro, uyu muhungu wawe mwiza mbona wavukanye imbuto, tumwite Kainerugaba. Kainerugaba nibyo nashaka kubabwira. Ibi bintu byahishwe nashaka kubabwira, murumva ko ari izina rikomoka ku izina ry'ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo naryo ni izina rifite inshinga yo kugaba. Ni ukuvuga ngo inshinga yaryo rikomoka mu kugaba. Ukumva noneho perezida wa Zimbabwe nawe yitiriye uyu mwana izina ryo kugaba bitewe n'umuhango mwiza wo bagiranye wo guhana inka, aho rwose perezida wa Zimbabwe yagabiye perezida Museveni Kaguta. Nuko Kaguta nawe agakura ubwatsi ndetse akagira n'uruhare runini mu kwita umuhungu we rwose izina ryiza Kainerugaba. Niwe wamwise Kainerugaba. Urumva Robert Mugabe riva ku nshinga kugaba, umuhango wabahuje, hanyuma ahita aryita umwana wa Museveni Kaguta. Kainerugaba ubu ngubu ni generali w'igihugu cya Uganda. Murakoze, murakarama, dukomeze dufatanye ubucukumbuzi kugira ngo ibyahishwe byose tujye tubishyira hanze, hanyuma ubutaha nzaza twinjiramo neza dusobanukirwe byinshi byiza. Ndabakunda cyane, mukore subscribe kuri Bandebe Empire kugira ngo dukomeze ducukumbure byinshi byiza bizajya bituma tuba abanyabumenyi. Murakoze, murakarama, ciao.